uno n'umunsi wo gukuraho ivyo guteranya n'Imana yawe. Leo ni siku ya kuondoa vile ambavyo vinaweza kutuchonganisha na Mungu wetu. Hari ibintu byinshi ubayemo bishobora guteranya n'Imana. Kuna vitu vingi unaishi ndani vinaweza kukuchonganisha na Mungu. N'umunsi wo gukuraho ivyo duteranya n'Imana yacu. Ni siku ya kuondoa vitu ambavyo vinaweza kutuchonganisha na Mungu. Munyemerere dusome iri jambo ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Munikubalie tusome kitabu cha Luka mtakatifu. Igice cha 19 sura ya 19 ku murongo wa 6 mstari wa 6 gushika ku 9 hadi 9. Turasoma izina rya Yesu. Yururuka vuba amwakirana kanyamuneza, babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu amuvuga ko atuye umunsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Imana yabwe icubahiro. Amen. Reka tukomere Imana mashi. Acha tupige makofi. Mungu tupige. Iyi ni nkuru ya Zakayo. Hii ni habari ya Zakayo. Zakayo mu gihe uraho ni Zakai. Kwa Kiebrania ni Zakai. Bisigura umuntu atagira gasembwa canke atunganye. Mtu ambaye hana hila yoyote. Ego niryo ryari zina ryiwe. Ndio ilikuwa jina lake. Mugabo ibyo yakora byari bitandukanye n'iryo zina ryiwe. Lakini matendo yake yalikuwa tofauti na jina lake. Zakayo suga mbere umvise iryo zina. Nadhani kwamba si mara kwanza unasikia jina hilo. Kandi abantu bagufi bakunze kubita Zakayo. Na watu wafupi wanapenda kuwaita Zakayo. Ariko kandi n'ubutumwa bujanye na Zakayo nibaza ko atari ubwa mbere bwumvise. Lakini na mahubiri kuhusu Zakayo si mara kwanza umesikia. Umunsi umwe Yesu ariko arengana Yeriko. Siku moja Yesu anapita Yeriko. Yeriko ni gisagara kiri muri nord-est ya Yerusalemu. Yeriko ni gisagara cyari kizwi kuva na kera cyane. Yeriko ni mji ambao ulikuwa unajulikana hata hapo zamani. Ni gisagara cyari cyarubatswe. Ni mji ambao umekuwa umejengwa. Kirafisa makuru menshi kizwi ko. Una habari nyingi ambao unajulikana. Muraza makuru ya Rahabu. Mnajua habari za Rahabu. Muribuka cyage ba Yoshua bazenguka Yeriko. Unakumbuka wakati wa Joshua wanazunguka Yeriko. Muribuka ige Yoshua avuma uzokubaka Yeriko. Kumbuka wakati ya Joshua na lani yule ambaye atajenga Yeriko. Yeriko ni gisagara gikomeye cyane cyari kizwi cyane. Yeriko ilikuwa ni mji mkubwa ambao ulikuwa unajulikana sana. Mbere cyari gisagara gikomeye kuva mu myaka y'1800 Yesu ataravuka. Ulikuwa ni mji kuanzia wakati Yesu hajazaliwa. N'imyaka 1800 Yesu ataravuka. Kama miaka 1800 bado Yesu hajazaliwa. Cyari gisagara cha kera. Alikuwa ni mji wa zamani. Cyari kimaze kwitunganya mu ntwaro. Ulikuwa umeshajitengeneza katika siasa. Mu ntwaro no mu butunzi. Hata katika utajiri. Ku buryo bari bafise organisation canke intunganyo ijanye no kuriha makori. Ambapo walikuwa na organisation gisi wanalipa kodi. Bari bafise urwego rukuru rujeje iby'amakori n'amatagisi. Walikuwa na level ya juu ambayo inahusikana na kodi na matax. Nibo bari bajeje ibijanye no gutoza amakori n'amatagisi mu gisagara. Wao ndio walikuwa wanahusika na kutoza kodi pamoja na mataksi kwenye mji. Cyari gisagara giteye imbere. Ilikuwa ni mji ambao umesonga mbele sana. Hari umugabo yitwa Zakayo. Palikuwa baba mmoja anaitwa Zakayo. Huyo Zakayo mu mavuka yiwe katika kuzaliwa kwake ntabwo yari muremure. Hakukuwa mrefu. Yari mugufi. Alikuwa mfupi. Ashobora kuba yari gikuri. Labda alikuwa ni kikuri. Baja bita bane. Wale wanaita wanne. Chanya akaba yari mugufi bisanzwe. Ama alikuwa mfupi tu vya kawaida. Nashaka gushuka sanga tari muremure gusa mugabo akabagereranye. Labda hakukuwa mrefu lakini alikuwa iko kiasi fulani. Mugabo gereranije nabo bari kumukasanga ari mugufi. Lakini ukijumlisha na wale ambao uko pamoja unakuta ni mfupi. Cyangwa sanga yari mugufi cyane kujya kwa gikuri. Kama unakuta labda ni mfupi sana kama vile wanne. Mugabo Zakayo. Lakini Zakayo bigaragara ko yari yarumvise makuru ya Yesu mugabo atari bwamubone. Inaonekana kwamba alikuwa amejua habari za Yesu lakini alikuwa bado kumuona. Maze ngo Yesu arenganye. Afu Yesu alipokuwa anapita. Arenganye. Alipokuwa anapita.
Zakayo arumva makuru ko Yesu ariko ararengana. Zakayo akasikia habari kwamba Yesu yuko anapita. Zakayo achavuga ati mpagaze hamwe n'abandi. Zakayo akasema nikisimama pamoja na wengine sinshobora kumubona. Sitamuona huyo Yesu. Kuko ndi mugufi. Maana mimi ni mfupi sana. Ariko reka ndabe ingene no kurira ku giti. Lakini acha niangalie gisi nitapanda mti. Kugira ngo ndamubone. Ili nimuone. Zakayo achayurira igiti cy'umusokomora. Zakayo akapanda mti. Aduzi ico giti. Alipopanda mti huyo, hama arabona koko Yesu kurumva ari hejuru. Ni kweli yuko juu akamuona Yesu. Yesu arenganye. Yesu alipokuwa anapita. Zakayo yari umuntu akomeye cyane. Alikuwa mtu mwenye nguvu sana. Kuko niwe yari umukuru w'abatoza kori. Kwa sababu yeye alikuwa kiongozi wa watoza ushuru. Yari umutoza kori asanzwe. Hakukuwa mtoza ushuru kawaida. Mugabo yari umukuru wabo. Lakini yeye alikuwa kiongozi wao. Mugabo ntabwo yumvise isoni. Lakini akusikia haya yo kurira ku giti. Ya kupanda kwenye mti. Ibaze nk'umukuru ajeje iby'amakori. Jiwaze kama mkuu ambaye anahusika na kandi ushuru. Biblia ivuga ngo yari n'umutunzi. Na Biblia inasema kwamba alikuwa tajiri mkubwa. Abantu batunze rero, watu matajiri, hari akantu kabajamo kiki kubwibone si bose mugabo. Kuna kakitu kanawaingia ndani ka majivuno, lakini si wote. Si bose kuko nka wewe nta bwibone ugira. Si wote kama wewe hauna majivuno. Kandi usanze utunze. Na wewe ni tajiri. Haleluya. Amen. Abatunzi rero sahanu ari hose yinjira. Tajiri si mahali pote anaingia. Sahanu hose arira. Si mahali pote anakulia. Zakayo na complex yagize. Zakayo hakukuwa na complex, alikuwa nayo. Niavuza ati je ndi umutunzi. Hakusema kwa sababu mimi ni tajiri. Uombo na nuriye ku giti obivuga kwi. Atakayeniona nimepanda kwenye mti atajiwaza nini? Esirtu ngomba kuraba Yesu. Na anataka tu kumuona Yesu. Umusore atagira umugore. Kijana ambaye hana mke. Bambye ngo ni kanzu yambara ni yayiri ntarayikura. Walinambia na kanzu anavaa ile havui. Akazakora n'umenuisier. Anakuja kutengeneza na umenuisier. Akazakora n'umusharpentier. Anakuja kutumika na charpentier. Ntabwo ari hatari. Si mtu wa maajabu. Ariko Zakayo. Lakini Zakayo aremera guca bugufi. Akakubali kunyenyekea. Kuko yarakeneye kubona Yesu. Kwa sababu alikuwa anataka kumuona Yesu. Cha bugufi uraza kubona Yesu. Nyenyekea utamuona Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ugomba kuduzwa ngo yicishe bugufi. Neno la Mungu nasema kwamba anayetaka kuinuliwa anyenyekee. Ngo nuca bugufi na ajishushaye niho uzoduzwa. Ndipo utainuliwa. Uyu ni umwaka wo gushirwa hejuru. Uyu ni mwaka wa kuinuliwa. Imana igiye gushira hejuru umuntu wese azi kwicisha bugufi. Mungu anakwenda kuinua kila mtu ambaye anajua kwamba anajua kunyenyekea. Imana igiye gushira hejuru umuntu wese azi guca bugufi. Mungu anakwenda kuinua mtu ambaye anajishusha. Kwicisha bugufi, kujishusha, niyo banga ryo gushirwa hejuru. Ndo siri ya kuinuliwa. Zakayo aremera araca bugufi. Akakubala akanyenyekea. Yurira ku giti. Akapanda kwenye mti. Na uzi ico giti ngene cari kimeze. Hakuna naye jua gisi mti ulivyokuwa. Kumbura caranyerera. Labda ulikuwa na tereza. Kumbura cari gifise amahwa. Labda ulikuwa na miba. Kumbura cari kirekire gose. Labda ulikuwa mrefu zaidi. Kumbura nta mashami menshi cagira. Labda ukukuwa na matawi mengi. Mugabo Zakayo kugira ngo abone Yesu. Lakini Zakayo kusema muone Yesu. Yaremeye ibisabwa byose. Alikubali kile ambacho Haleluya. chochote. Amen. Uyu mwaka Yesu agomba kwiyereke. Uyu mwaka Yesu anataka kujizirisha. Ariko agomba yiyereke umuntu aca bugufi. Lakini atajizirisha kwa mtu ambaye ananyenyekea. Yemera ibisabwa byose. Anakubali matokeo yote. Akemera guca bugufi. Anakubali kunyenyekea. Na igiti cyo bakinyerera. Hata mti kama ni unatereza. Na igiti cyo agifisa amahwa. Hata kama mti una miba. Zakayo achaduga ku giti cy'umusokomora. Akapanda kwenye mti. Ico giti, huyo mti, ngira ndakivugeko. nataka ni utafsiri. Igiti cyabayeho kitazi ko kizokora ibitangaza. Ni mti ambao umeishi bila kujua kwamba kuna siku tatenda muujiza. Ni giti cyabayeho kitazi cyo kidoduza umuntu hejuru. Ni mti ambao uliishi haujui kwamba utawahi kupandisha mtu juu. Hari giti Imana ateguye kigiye kuzokuduza hejuru. Kuna mti Mungu ameuandaa ili ukuinue wewe. Ni umwaka wo kuduzwa hejuru. Ni mwaka wa kuinuliwa. Ico giti abandi bose barakibonye barakirengana. Au mti watu wote wameuona wakaupita. Hari giti kimeze nk'ibindi biti. Ulikuwa mti kama mwingine miti. Kumbura batabizi baranagombye kucicira mugabo baravyiho. Labda wasiojua walitaka kukikata lakini wakaacha. Na urashaka kuba hari Imana ateguye ku buzima
bwawe, nawe kuna kitu Mungu labda ameandaa kwa maisha yako, ikintu kiboneka nk'igisanzwe, kitu kinaonekana kama kitu cha kawaida, icyo nyenye n'Imana igiye gucako kugira ngo ikuduze hejuru. hicho ndio Mungu anakwenda kupitia kwa ile akuinue. Nuze wigera usuzugura ikintu, Usiwahi kudharau kitu, nuze wigera usuzugura umuntu, usiwahi kumdharau mtu, nuze wigera usuzugura ibihe, usiwahi kudharau nyakati. kuko hari Imana igomba gucamwo, Kuna vitu Mungu anataka kupitia, hari abantu Imana igomba gucamwo, kuna watu Mungu anataka kupitia, hari n'abantu Imana igomba gucamwo, kuna watu Mungu anataka kupitia kugira ngo ndani, uyu mwaka uduzwe. ili uyu mwaka uinuliwe. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Subira kandi mvuye kuri iki giti. Niongeze tena niseme kwa mti Iki huyu. giti ndakigereranya n'umuntu ari hano. Mti huyu naufananisha na mtu yuko hapa. Iki giti ni cyari kuvugangwa Huyu mti alisemekana iyo utaduza umuntu kubona Yesu. Kama alipandisha mtu ile muone Yesu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Iki giti cyavyo cyitwa cy'igiciro, Huyu mti uliitwa mti wenye thamani kubwa, kubera wadugije umuntu, kwa sababu umeuinua mtu. haleluya. Amen. Ni waduza umuntu, Ukimuinua mtu na uzobuwa agaciro, na utakuwa mwenye thamani. ni wagaburira aboro, Ukilisha na maskini uzobuwa na igiciro, utakuwa mwenye thamani. ni wagirira neza umuntu Ukitendea mema mtu mmoja na uzobuwa na igiciro. utakuwa mtu mwenye Nta thamani. kintu na kimwe uzokorera abantu b'Imana ngo kigende uko. Hakuna kitu kimoja utatendea watu wa Mungu kiende hivyo. Haleluya. Amen. Umusukoni uraduza Zakayo, Mti ukampandisha Zakayo kugezaho Zakayo mpaka Zakayo abona Yesu. akamwona Yesu. Yesu yegereye igiti, Yesu alipokaribia mti acabwira Zakayo ngo ururuka. akamwambia Zakayo eti shuka. Hari abantu bagendanye na Yesu, Palikuwa watu walitembea na Yesu. nta numwe Yesu yavugishije amajambo nk'ayo, Hakuna hata umoja Yesu amezungumza naye maneno ariko kama abonye hayo. kwizera kwa Zakayo, Lakini Yesu alipoona imani ya Zakayo kurondera Yesu, kwa kumtafuta Yesu. haleluya. Amen. Burya Yesu ntabwo tumurondera ukungana, Yesu hatumtafuti kiwango kimoja. hapana. Hapana, Oya. hapana. Hari umuntu mu kuvyuka kuza gusenga babanza kwinginga. Kuna mtu kuamka kuja kanisani wanamsihi. Hari umuntu ugira ngo aje muri korale bamaze kumwandikira message. Kuna mtu kusema ingie kwenye kwaya wanamwandikia SMS. Hari umuntu ugira ngo aze kuvuza umuziki mpaka bamwemerera itike. Kuna mtu kupiga muziki mpaka wamkubalie déplacement. Hari umuntu kugira ngo akore igikorwa c'Imana ari gusunika. Kuna mtu kwa ajili ya kutumika kazi ya Mungu ni kusukuma. Mugabo hariho n'abandi, Lakini kuna wengine bazi kurondera Imana, wanajua kutafuta Mungu. abazomurondera Wale watamtafuta Mungu, bamurondeye mukuri, wanamtafuta kwa haki na kweli, bazomubona. watamuona. Yesu ariteguye kukubwira ngo ururuka kuri ico giti, Yesu amejiandaa kukwambia shuka katika mti maze uyu huu. munsi ndari wawe. Leo nitalala kwako. Yesu Yesu yigeze abwira mu bamukikuje n'umwe ko aza kurariwe. hakuambia kati ya watu ambao wanamzunguka kwamba kuna atakuja Abwira kulala kwake. Zakayo mugufi, Lakini akamwambia Zakayo mfupi, muri bandi bose mwa wale wote umunyabyaha karuhariwe, mtu mwenye dhambi, ngo yari yarivye abantu yarageseje, alikuwa ameiba watu amewamaliza, yari yarazurumye, alikuwa amezurumu watu, yarakunze ivy'abandi, alizurumu watu, agakubita sezi agaparsele k'umuntu, anapiga sezi kaparsele ka mtu, agakubita sezi ivyashara vy'umuntu, anapiga sezi vyashara vya mtu, agashira ku mufuko wiwe, anatia kwenye mfuko Yesu wake. acavuga ngo Yesu akasema hivi, Zakayo ururuka, shuka uyu leo, munsi nza kurari wawe. leo nitalala kwako. Abantu bose bari arabana, Watu wote wakatizamana, baravuga ati huyu ni mtu gani jameni, baravuga ati uyu ni umuntu nyabaki ambaye Yesu anasema aje alale kwake. aho Yesu avuga ati ngo niyuruka gende kurari. Walipotazama bagiye kuraba wakakuta ni Zakayo, basanga ni wa mutoza kori Zakayo mtoza ushuru, Zakayo mutoza kori, Zakayo mtenda dhambi, Zakayo munyabyaha, Zakayo mwizi, Zakayo musuma, pia tapeli, kandi umuntu abesha, escrow. umwescrow. Alikuwa anatapeli watu wengi, Yarescrow abantu benshi alikuwa cyane, anawakula pesa zao, yarabajya amafaranga yao. lakini Yesu akamchagua yeye, Ariko Yesu ahitamwo Zakayo kama jinsi leo Yesu anachagua wewe, mukono musi nawe Yesu ahisemwo wewe, hata kama dhambi zako ni nyingi. na ivyo byoba bitukuye Watu cyane. mnakaa nao hapo
waliopo hawajui tabia yako, abantu mubana ntibazi ingeso yawe, hawajui dhambi zako. ntibazi ibyaha byawe. Hata yule ambaye mnaketi naye kanisani hajui dhambi zako. n'uyo mwicaranye mu ishengero ntazi ibyaha byawe. Unaonekana mwema, ubonekana nk'umuntu mwiza, unaonekana aliyeokoka, ubonekana nk'umuntu yakijijwe, unaonekana mzuri, ubonekana nk'umuntu akora lakini ibyiza, unajulikana kama wewe ni mwenye dhambi. ariko urazwi kuri umunyabyaha. Hata kama una dhambi nyingi, nawe ufise ibyaha byinshi. leo Mungu amechagua aje kwako, alale Imana no kwako. yahisemo ko Yesu yahisemo kurari wawe. Amechagua wewe kuliko wengine wote. yahisemo wewe gusumba abandi bose. Amen. Ambia ndugu yako, mwambie amenichagua mimi kuliko wote. Mugire mweneza ati Yesu yahisemo cewe gusumba bose. Haleluya. Amen. Yesu akamchagua mtu ambaye alionekana ni mwenye dhambi. Yesu ahitamwo umuntu yabonekana yuko ari umunyabyaha. Mafarisayo na Masadukayo, abafarisayo n'abasadukayo walikuwa wanajiona kwamba wao ndio watakatifu, bibona yuko bo baraberanda, walikuwa wanajipiga kifuani, bikubita mu gikirisa, wanasema wao ni watakatifu. bavuga ati twege turaberanda. Wale ambao waliitwa ni watakatifu, bajya biswe ko araberanda. Yesu akwambia hata mmoja atalala kwake. Yesu niyabwiye numwe ko ari wiwe, lakini akamchagua yule mtu ambaye anaonekana ni mwenye dhambi. ariko Yesu ahitamwo wa undi umunyabyaha. Abantu bose batangura gucimanza rero, watu wote wakaanza kukata hukumu, baracimanza, wakakata hukumu. abantu rero barashobora kurara batariye, watu wanaweza kulala bila kula, ariko ni gake borara badacimanza, lakini ni mara chache wanaweza kulala bila kukata hukumu. Biblia ivuga ngo usihukumu usije ukahukumiwa. Biblia ivuga ati nugacimanza kugira ngo nawe nuze gucika. Haleluya. Amen. Reka abantu bagucira imanza, acha watu waukatia hukumu, reka bakwita uko bagomba, acha wakuite gisi wanataka, reka bakuvuga uko bagomba, acha waseme gisi wanataka. Kizima Yesu yavuze kwa za kurari wao. Kikubwa Yesu alisema kwamba talala kwako. Haleluya. Amen. Amen. Hari abantu bavuga ko ibyiza bitari bikubereye wewe. Kuna watu wanasema kwamba hivi havikuwa vinakustahili. Mbega Imana yaravye kugira ngo igirire neza ujya. Je, Mungu ametizama nini ila mtendee vyema yule mwingine? Imana ico yaravye, kile Mungu alichokitizama, yaravye umutima uciye bugufi. Ametizama nafsi ambayo imenyenyekea. Umutima uciye bugufi, nafsi ambayo imenyenyekea. Imana ntabwo isuzugura. Mungu hawezi kudharau. Umutima wiyorohereje, nafsi ambayo inanyenyekea, Imana nishaka kusuzugura. Mungu hawezi kuidharau. Imana irwanya bibone. Eti Mungu huwa anapiganisha watu wenye majivuno. Abantu bose bigira ngo jewe, watu wanajinua na kusema eti mimi. Abantu bazati urazi condi, watu wanasema eti mimi, unajua mimi ni nani? Abantu bavuga ati urazi uwo muriko muravugana nawe. Watu wale ambao wanasema unajua yule ambaye mnasema pamoja. Ariko abandi baciye bugufi, lakini wale ambao wananyenyekea, na wa mupfakazi ariko arasenga, na yule mjane anaomba, ngo nigeze avuga ngo jewe, hakuwahi kusema eti mimi. wa mutoza kori, yule mtoza ushuru, wa undi aciye bugufi, yule ambaye amenyenyekea, Imana yaramwemeye. Mungu alimkubali. Imana iza kwemera Zakayo. Mungu akamkubali Zakayo. Yesu amubwira Zakayo ngo no musi nza kurari wawe. Yesu akamwambia Zakayo, leo nitalala kwako. Abana toya, oya. Watu hapana. Oya. Hapana. Mbe arazi umuntu wariwe. Anajua mtu huyu ni nani. Uyu yigira ngo ni Imana. Arazi ko yari mutoza kori. Anajua kwamba yule ni mtoza ushuru. Arazi ko ari umusuma. Anajua kwamba ni arazi ko mwizi. ari. Anajua kwamba ni. Hari ijambo Yesu yigeze kubwira abafarisayo n'abasadukayo. Kuna neno Mungu Yesu aliwahi kuambia wafarisayo na wasadukayo. Ngo abasambanyi, eti wasinifu, n'abicanyi, na wauaji, n'abarozi, na ngo wachawi barabatanze gushika mu bwami bw'Imana. wametangulia kufika katika ufalme wa Mungu. Birababaje kubona, Vinaumiza wamuroza kuona amazimi isa kurara ku kanigo, yule mchawi anamaliza masiku anakuangia, akuroga ijoro n'umurango, anakuroga usiku na mchana. birababaje kubona, Inaumiza kuona umunsi uri izina, kuona siku moja agakizwa vya vrai, anaokoka vya kweli, nawe witwa kukijijwe, na unaitwa kwamba umeokoka, ugakizwa n'amanyanganyanga, lakini unaokoka na manyanga, ukabulindiriye kuja mu muriro, unasubiri kwenda motoni. ariko wa murozi, lakini yule mchawi agakizwa vya vrai, anaokoka vya kweli, akaja mu ijuru, afu anaingia mbinguni. nta kintu kibabaza nk'icyo. Hakuna kitu kinaumiza. Haleluya. Uyu ni umunsi wo gukuraho ibintu byose byo guteranya n'Imana. Leo ni siku ya kuondoa vitu vyote vinaweza kuchonganisha na Mungu. Zakayo Yesu atarinjira mu nzu yiwe, Yesu kabla hajaingia ndani ya nyumba yake, acururuka, alipokuwa anashuka, acabwira Yesu,
akamwambia Yesu, ngo ubutunzi bwanje eti utajiri wangu ngiye kubugaburira boro, na kwenda kuwapa maskini, ngo kandi abantu nivye tena watu niliowaiba ngo ngiye kubasubiza umuntu wese inshuro zine, na kwenda kumrudisha kila mtu kwa kila ambacho nimemuiba. Haleluya. Amen. Reka Zakayo tumukomera amashi. Acha Zakayo tumpigie makofi. Bigaragara ko ibyo yivye yarabidandaje araronkamo umusaruro. Inaonekana kwamba yale ambayo ameiba amechuza akapata faida. Kuko ibyo yari kubariya ntiyari kubironkamo by'inshuro zina ataronse ukuntu abirondera kandi. Maana hange alisema kwamba atawalipa tu ile na wakati akujua gisi amepata benefits. Mbega wa undi wivye waramwishuye ivyo wamwivye. Je, ule ambao umeiba umemrudishia mbele ambao umemuiba? Kuchiunda abacha. Mbona umenitizama sana? Wa muntu wiba, ule mtu ambao umemuiba waramusubije ivyo wamwivye, umemrudishia ile ambao umemuiba. Umukobwa w'abandi wivye, binti wa watu ambao umeiba, uramaze kumukwa, umeshamdote. Nariko ndibarisi, nilikuwa nauliza tu. Umugabo w'abandi wiba, mume wa watu umeiba, uramusubiza, umeshamrudisha. Umugore w'abandi wiba, mke wa watu umeiba, uramusubiza, umeshamrudisha. Zakayo niyarinze kumva ngo bamusigurire. Zakayo hakusema kwamba eti asikilize wamtafsirie. Yavuze ngo, alimwambia Yesu hivi, ubutunzi bwanje, utajiri wangu mimi ye kubuha boro, na kwenda kuupa maskini, kandi abantu nivye na watu ambao nimeiba ngira ndabari umwe wese inshuro zine, kila mtu nitamlipa tulu 4. uwo yivye 100,000, yule ambaye ameiba 100,000 nzomuria 400,000, eti nitamlipa 400,000. bigaragara ko abo yivye, inamaanisha kwamba wale ambao ameiba yarafise aho yabanditse, kuna mahali amewaandika, yarazi abo yivye, alikuwa anajua wale ambao ameiba. abo wivye urabazi, wale ambao umeiba unawajua, abo batutsi urabazi, wale ambao umetukana unawajua, abo wateranije urabazi, wale ambao umechonganisha unawajua, abo watenderanije urabazi, wale umesemea uongo unawajua, abo wagiriye nabi urabazi, wale umetendea mabaya unawajua, abo wici ababu urabazi, wale ambao umeuia wa ndugu zao unawajua. Ni igihe cyo gutunganya, ni wakati wa kutengeneza. Nari niteze kutaza kumbwira amen, nilikuwa natarajia kwamba utaambia amen, lakini ni igihe cyo gutunganya, ni wakati wa kutengeneza. Uyu ni umwaka wo kuduzwa hejuru, uyu ni mwaka wa kuinuliwa katika kiwango kingine. Kuduza hejuru, Bwana atakuinua. Uhoraho ntabwo azokuduza hejuru, Bwana hatakuinua mugihe mugifisi ibyo mupfa, wakati una matatizo na ndugu yako, urachafisi ibyo mupfa n'Imana. Kuna yale una matatizo kati yako wewe na Mungu, hari ibyo mupfa n'Imana, kuna yale ambao mnakufa wewe na Mungu. Kandi ntabwo nkubesha, tena sikwambii uongo, kandi ndetse no kuguhisha, na sikwambii uongo, naho kuno munsi hata ukifa leo mu ijuru ntiwinjira, mbinguni utaingia. uti Jake ni utanga ijuru none wewe, eti Jake wewe unapanda mbingu sasa? sije ndaritanga, si mimi natuambia, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo, lakini neno la Mungu linaniambia ibisuma, waizi, abarozi, wachawi, ababeshi, wasema uongo, abateranya, wachonganishi, abifuza, wanaotamani ntibazinjira mu bwami bw'Imana, hawataingia katika ufalme wa mbinguni. wisanze muri abo, ukijikuta ndani ya wao, mbingu ya nani utaingia? ijuru ryandi uzohonyoramwo? Riba ijuru ryanje je no kwinjiza kubera tuzi nani? Kwa ni mbingu yangu mimi nitakuingiza kwa sababu tunajua. Yo umva no gusiga ngaha kandi ndakuzi. Wao rusenga ndakuzi vile. Ningekuacha hapa na nilikuwa nakujia huko naomba. Mugabo nanje nzoba ndi ku muryango nanje ndiko ndajitetea. Lakini mimi nitakuwa kwenye mlango niko najitetea mbele ya Mungu. Ivyo Imana yamamagariye gukora ndiko ndabikora n'umwete. Yale Mungu amenitia kutumika niko natumika kwa bidii na juhudi. Kugira ngo wa musi nugera sinze mbirwe ngo sinigeze nkumenya. Ile siku ikitimia nisije kuambia kwamba sikukujua. Ndiko mbikora n'ubugororotsi. Niko natumika kwa uaminifu. Kugira ngo wa musi nugera sinze mbirwe ngo sinigeze nkumenya. Ile siku ile ikienea nisije kuambia kwamba sikuwahi kukujua. Mbega wewe ivyo Imana yaguhamagariye gukora uriko urabikora n'ubugizigirwa. Yale Mungu amekuitia kutumika unatumika kwa uaminifu. Mbega ko turi mu ntango z'umwaka. Mbona tuko katika mwanzo wa mwaka? Mbega mutanguranye gute n'Imana? Je, mnaanza vipi na Mungu? Mbega ubaza Imana? Je, mtu akimuliza Mungu? Mbega yo kuvuga neza wewe? Je, Mungu atakutafsiri vizuri wewe? Ni gihe cyawe cyo kwigarura. Ni wakati wako wa kujirudi, uachane na hayo. Igihe kiriko kirahita.
wakati unapita. Turiko turashima Imana ko yatumajije umwaka. Tuko tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumemaliza mwaka salama. Ariko igihe turiko turegereza ni cya kindi cy'ukuzova mu mubiri. Lakini nyakati tunasogelea kwa ni nyakati za kifo za kutoka katika mwili huu. Nimba hari hasigaye imyaka 100 nguve mu mubiri, ubu hasigaye 99. Kama palikuwa panabaki miaka 100 utoke katika mwili huu kufe, panabaki miaka 99. Tunganya ikintu cyose kiguteranya n'Imana. Tengeneza kila kitu ambacho kinakuchonganisha wewe na Mungu. Tunganya ikintu cyose mudahuriza ko n'Imana. Tengeneza kila kitu ambacho haukutananisha kwa na Mungu. Ibyo wasezera n'Imana bishitse bigishoboka. Yale ambao umeaidia Mungu vikiwezekana. Mana, Bwana, ni wangizi ingwara. Ukiniponya magonjwa. Mana nzogukorera. Bwana nitakutumikia. Shebu dekorera kwa magarati. None ko wacherewe muri repetition. Kiongozi wako anasema mbona umechira kwenye repetition? Mwe nawe nimubona ko abantu bafise ibindi bakora. Mwe baza ko ubuzima ari korale gusa. Mwana unaweza kwamba maisha tu ni korale tu, hatuna vingine vya kufanya. Wewe. Ikinigiye cyo gutunganya n'Imana. Huyu ni wakati wa kutengeneza na Mungu. Birababaje, vinaumiza umwana kuba ariko ashavurirwa n'umuvyeyi wiwe. Mtoto kuwa nakasirikiwa na mzazi wake. Uyu mwanya tuvugana, huyu muda tunazungumza, wosanga Imana igushavuriye naho, ukikuta Mungu amekukasirikia napo, kandi ivyaha wagiyemo na dhambi umezitenda, nta na kimwe wagiyemo utazi ko ari icyaha. Hakuna kitu hata kimoja umeingia ndani bila kujua. Nta na kimwe bayemo kugeza uno munsi utazi ko ari icyaha. Hakuna kitu ambacho unaishi ndani mpaka leo ujue kama inzu yawe yo mu mwemu, nyumba yako ya kiroho, inzu yawe yo mu mwemu, nyumba yako ya kiroho yuzuye uchafu burenze, imejaa uchafu kabisa. Uyu munsi kubura, leo fagia utengeneze, ukureho umwanda wose, uondoe uchafu wote, ukureho ibitameze neza, uondoe kila kitu ambacho kiko Imana ifise umugambi wo kuduza. Mungu ana shabaha ya kukuinua, ariko abicishe he? Lakini apitisha wapi? Ko wabaye umwana w'icyangazi, mbona umekuwa mtoto ambao umeacha wazazi, ariko wanse kugaruka, lakini umekataa kurudia.